ku Mbabazi TV gatatu, ingoma y'abahutu. Nagira ngo nkuzanire ubutumwa bukubwira ngo ingoma y'abahutu irarangiye mu gihugu cy'u Burundi. Ingoma y'abahutu nimbivuga uko ndabizi ugiye kuntera amabuye, ndabizi uri buvuga uti urarengereye, ariko nderuye, nta kurya iminwa, nta kurya indimi, mbikubwiye ukubyumva uko untuke cyangwa ubyihorere. Ariko Imana ishobora byose, Imana itabeshyerwa itanabeshya, yambwiye ngo ingoma y'abahutu bayi irarangiye. Ingoma y'abahutu irarangiye mu gihugu cy'u Burundi. Mbisubiyemo, ntabwo hazongera kubaho ingoma y'abahutu y'abasendidedefudede, ingoma y'abatutsi, jamais. Nagira ngo nkubwire wowe ubabarizwa mu mpunzi, ubabarizwa mu gihugu, wowe uteze amatwi Imbabazi TV gatatu, ubutumwa Imana ihaye umutima wawe, ubutumwa Imana ihaye urusengero rwayo ari rwo wowe. Ingoma ya CNDD-FDD irarangiye. Uyu mwaka ikintu mukwiye kwitegura ni igiki? Uhereye muri uku kwa gatandatu twahageze, uhereye muri uku kwezi kwa gatandatu, uyu munsi ngira ngo turi 29 niba atari nibyo. Uhereye muri uku kwezi kwa gatandatu, muri guverinoma hejuru kwa Evariste Ndayishimiye, k'uyu mugabo wundi umukuru w'umugambwe Reverend Kuriyo, n'undi muntu umwe ntavuze, harimo umwe muri mutazajya Noheli. Uko nukuri nge nguhamirije ubara y'amezi asigaye. Hari kandi icyo ni ikimenyetso Imana ibitanze ko ingoma irangiye, ni ikimenyetso. Ntabwo Imana yigeze ishima amaboko yanyu kuyubakisha igihugu cy'u Burundi, oya. Nubwo hari abanyura ku ruhande, abandi bagaca ku ruhande ngo ingoma turayikunze turayishyigikiye, oya, nanjye ndayishyigikiye ndayikunze, ariko Imana ntiyikunze. Ntabwo dushobora rero kurya indimi, ntidushobora no guceceka cyangwa kwihangana mu nyungu zo kugira ngo wowe tukurose iby'umutima wawe ngo biguhimbare. Niba mu gihugu cyose hari ikibazo kitakemuka, hari ikibazo kitashoboka, ka mwana wa mama yarangiye. Marayika aravuga ijwi yari muri Gitega, Ngozi, Bururi, Mwaro, Ruyigi, Rutana, Kirundo, Rumonge n'izindi ntara zose. Ingoma y'amoko, ngira ngo usibye ni Burundi ahubwo ingoma y'amoko muri Afurika, ingoma y'amoko muri Afurika bayi. Ariko marayika ahereye he? Muri Jaride d'Eden. Ngira ngo ni ubutumwa bwiza kandi bwihutirwa, ariko gisanzwe ndi umuhanuzi. Ubushije nabwiye abantu, ndababwira inti yago abantu baguhiga bamwe bagiye kujya muri gereza. Yago mvuga ko atahunze, mbwira yago ugiye guhabwa umwana ikimenyetso. Ngira ngo bivuzwe hacema amezi 5 niba atari 6 ubu byose nibyasohoye. Umwe yagiye muri gereza avamo arahunga, undi aracyari muri gereza. Yago umwana yaramubyaye. Ubu tuvugana marayika yaziye u Burundi. Kubera ikimaze iminsi mbivuga, kubera ikimaze iminsi mbyumvikanisha, y'ikiganiro tugikoze uku cyangwa tukabivuga uku cyangwa tugabitangaza uku, kuba ari ukugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro ku mugabane wa Afurika. Kandi nta kuvuga ngo umuntu yibeshye yajijwe, ngo umuntu aracitswe. Sinywa inzoga, ntabwo ari ifi, si n'inyama, ahubwo amarira ari muri jya amarira yanjye. Ngewe n'ikibazo buno ndeba kikanambabaza, kandi mwabonye ko nge ntigeze nanabivugaho. Mbabazwa ni buno Tanzania na Kenya
impunzi z'abarundi zimerewe nabi. Umwe bamuciye ukuboko bamuziza injya. Igihugu kiriho gifite independence, gifite perezida, nta jambo yigeze abivugaho. Abandi bari kujabuka nta cyangombwa. Tanzania ikababamba bukwari. Abo ni abarundi, nyabarundi, nationalite, bujuje Uburundi, ariko umuririmbyi yaravuze ngo abona, umwanditsi mu mubwiriza yaravuze ngo mbona n'abarira badafite kirengera, ngo kandi ububasha bwari bufitwe n'ababarenganyaga. Ngo nicyo cyatumye shima abapfuye kuruta abazima bakiriho. Ngo ni ukuri birutwa n'utarigeze avuka akaba atarabonye ibibi n'imiruho byo muri ubu bugingo cyangwa byo muri iyi si. Uyu munsi wa none rero Imana yampaye ikimenyetso irambwira ngo hari n'ubutumwa nabivuzemo, nubwo atari icyo kiganiro ngaruye, ahubwo ngaruye ubutumwa. Ngira ngo ubonye ko haciyemo akanya ntanagaragara kuri kamera. Mu masengesho twasenze harimo abantu bazaza kuri YouTube, narabikubwiye bishakira views. Jewe iri jambo ndihagazeho, narigishije muri Roche, turasangira n'abaganza batandukanye, mba muri quartier zitandukanye, sengera mu ntara zitandukanye zose z'iki gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo jewe kuva 2013 kugeza uyu mwaka w'2025 niho ndotoye ubu butumwa, kandi uko niko kuri. Nta mbunda ikoreshejwe, nta bazungu babigiyemo, nta mwene gihugu wundi wongeye kuba nka niyo mbare. Ishobora byose ikuyeho abadede, sendidede, FDD. Ishobora byose ikuyeho ibintu byitwa imigambwe, amoko, ibintu bitagira iterambere. Imana yabikuyeho. Isumba byose, ishobora byose. Ubu ni ubutumwa bwayo ntambukije. Koko marayika ubu ari kugendagenda intara zose, azabiringaniza ibimeze nk'imisozi, azabiringaniza. Humura Yesu wanjye aje kubiringaniza. Reka nkubwize ukuri, ibi muri kuvuga ngo akazi kabuze, ibintu birazimbye, ngewe ndabyemera ko akazi kabuze n'ibintu bizimbye. N'igitoro cyarabuze, n'ifumbire irabura, ni ijambo rigarutsweho umunsi urenze umwe, ishuri irenze imwe. Ariko marayika umwami Imana, sendidede, FDD agize ngo ushigaje amezi angahe cyangwa imyaka ingahe? Ibi bakora mitingi ngo 2030 ngo tuzaba tugeze aha, ngo 2040, ngo 2050, ngo 2060. Ntabwo niyo myambaro ntizaba ikibuka, n'ibyo bikorwa byose ntibizaba bigihari. Koko umwami Imana yimura abami akimika abandi, niko mwe ntago yimuye perezida ngo abashirireho undi, yimuye umugambwe wose. Yesu yateruye umugambwe wose, kuva kuri ya mazina na za ndirimbo, uhereye ku mukuru w'imbonerakure ari we nyene cyubahiro perezida Evariste Ndayishimiye, ugafata uyoboye ishyaka ntuzi uyu nguyu Reverend Kuriyo, ugafata ibyo muvuga ngo ni ibiswi by'inkona, ngo nabakenyera rugamba, ngo ndimonera kure, marayika nka kurya imashini iterura ikintu, nka kurya mubona igisiga kigurukana ikintu. Niko uwo muzi, niko uyu mururazi awuranduje mu gihugu. Ntabwo aranduje abantu ngo abice. Munyumve neza, simvuze ngo marayika aje kwica naka. Yewe mvuze ko ibi bintu birasenyutse. Ibi bintu birasenyutse, kandi mbisubiyemo, ibi bintu birasenyutse. Byakenesheje igihugu, bikica igihugu, bikakubita igihugu. Igihugu ubu kirimo ibipande bingahe igihugu wibaza?
ariko hari Imana igiye kongera ikabahuza mwese, kandi mwe byarabananiye. Ndayishimiye buriya yifuza ko yafata igice cya Niyombare cy'impunzi zajyanye na Niyombare, agafata n'igice cya Nyangoma n'ibindi bice byose byagiye bihunga mu buryo butandukanye akabihuza, ariko ntabwo yabishobora kuko Imana itabimutoranyirije. Yesu nashimwe. Nagira ngo nkumenyeshe ko, nagira ngo nkubwire ko ubu tuvugana marayika ushobora byose, usumba byose, umwe ukenyeye icyubahiro, umwe uganza agategeka, agashorera, agakuraho cyangwa agashyiraho, agakora shanjoma. Inkuru nziza nge ndi kukubwira nuko biriya bipande byose byabananiye guhuza, Yesu aje kubihuza ku ngufu. Evariste Ndayishimiye ari gufunga umutima akinangira. Buno bari gushakisha kandidatire ye cyangwa undi muntu bari bukomezanye, ariko do jewe sinjya ndahira, ariko iyampamagaye yo kwizerwa no kwiringirwa. Iyi ntebe y'abadede yahirimye, yasenyutse. Abadede, mvuza abadede ntabwo mvuza abarundi. Abarundi ni abadede, ahubwo ni nk'ikigirwamana cyiswe dede. Kandi iyo dede ni ijambo ubundi rivuga ibintu byiza, ariko ni ibintu Satani wari ese ubundi tubarera nk'ubu Imana ahubwo yiha icyubahiro wowe nkurikiye. Imana tubari birekeye uko igihugu cy'u Burundi ikakirekera uko, ikakirekera aha muri iyi nzira, cyazagarukira kuko Imana ari ivuga ngo nkukijije indwara ikomeye, wowe uyikijijwe nturebe icyo ukijijwe icyo ari cyo, ubundi wakireka cyangwa Imana ibiretse. Kandi shimiye abantu bose tubana hano nawe akambwira ngo nari narabirose, nari narabyumvise, nari narabibwiwe. Koko urabona ko Imana, jewe nasengeye igihugu hafi imyaka igera muri 6, kuva 2013 kuzageza 2018 igihugu naragisengeye. Amen. Cy'u Burundi, kandi ntabwo Imana nireba umutima wanjye sindobanura umurundi mwese mwakoze ibyaha ntimwashyikira ubwiza bw'Imana, ariko duhagaritse mu izina rya Yesu ukuzerera izi mpunzi ziri kubabarira hanze, abana b'abarundi bari kunyagirirwa inyuma, abana b'abarundi bari kuririra inyuma, kandi mwese mwarakoze ibyaha. Ninde murundi ukwiye kuba mu Burundi undi akaba hanze y'u Burundi? Ninde murundi ukwiye kurya undi ntaje? Ninde murundi ukwiye kwambara undi ntiyambara? Ninde murundi ukwiye kugenda mu modoka undi akagenda n'amaguru? Ninde murundi ukwiye kwiga undi murundi ntiyiga? Ninde murundi ukwiye kunywa amata ya Nido akanywa n'ay'inka, akabona isukari yazimba itazimba? Ninde murundi ukwiye kuba aba mu nzu nziza gasekewe cyangwa etage, akagira saro y'abashyitsi, akagira saro y'abana, mbese akagira saro saramanje, akaba afite ekipima zose? Noneho hakaba undi murundi udafite ayo gucira n'ayo kumira, wumye nyarucari ziri haraha. Ninde murundi washyigikira ibyo bintu? Imana ireba mu mutima, sishobora kurobanura umurundi, ahubwo twifuza ko igihugu cyose gihaguruka kigafata ubuzima kikabutanga, kikabutambaza. Niba neva atabishoboye, niba n'uwo mubanjirije atabishoboye, n'ugiye kujyaho Imana ikavuga ngo ntabishoboye, ni gute rero Imana avuga ngo igiye kwimika ngewe nkagaruka ibyo bintu nabiha agaciro? Niba mu Burundi hagiye kuba kaminuza, umbabarire, buno ubutumwa ndi butange mbabaye, ariko uhoraho abane nanjye, kandi mu izina rya Yesu Kristo uhoraho abane nanjye. Ngiye kuvuga ibintu bikomeye hano, ahubwo reka nkiraho mbanze senge. Mwami Yesu ubane nanjye, tangirane nanjye, usozanye nanjye. Ubu butumwa ubwumva bimubere ibikiza umutima we, bimubere ibikiza umubiri we, bitabara igihugu aho mu buseruko, mu buraruko no mu bumanuko. Kandi Mwami, aba bose ni umurundi n'umurundikazi, uri umucamanza utabera, wice ku ntebe y'imbabazi, umwigisha n'umwigishwa, twuzurizwa imbere yawe. Amen. Ninde muntu uba mu nzu ye undi agakodesha akabura ubwishyu? Ninde muntu washimishwa no kubona amabarabara yose yarabomotse, harabuze ubushobozi bwo kuyasana? Ninde muntu washimishwa no kubona
munyumva mucecetse ariko ibyo mvuga Imana ivugishije muzi ko ari ukuri. N'uwandika yandika yirengagije ukuri mba ndi kukubwira. Unyumve neza. Ninde muntu washimishwa no kubaho igitoro igihugu cyose nta gitoro gifite? Ninde muntu washimishwa no kubona nta fumbire, umwavu ukabura igihugu cyose kandi ari igihugu cyera? Ubu wabaha umwavu, riba igihugu kirera, wabaha aya mazi mukayabyaza umusaruro, mazi yanyu ni meza. Habura iki ngo mwene murundi aririmbe ozana noneho yicare kuri Tanganyika nawe ashima Imana? Habura iki? Ikiri kubura nicyo twahanuye, ni nacyo duhanuye, ni nacyo abambanjirije bahanuye, ni nacyo Imana ikivuga. Harimo n'abavuga bati turarushya ubuhanuzi, turanarambiwe ubuhanuzi. Ihangane, Imana ntivuga rimwe cyangwa kabiri, ariko ikiri kuvuga ni ikigiye guca iteka, kikabahesha icyo mwabuze, kikabaha icyo mwifuza, kikabaha icyo mudafite. Amen. Nukuri biteye agahinda, birababaje, birababaje. Ayiwewe, niwitegereza ababoro, niwitegereza aba banyarucari, niwitegereza aba bantu bantaho nikora, bafite amarira arenze ukwemera. Habura iki? Perezida ntahembwa, hari ukwezi na kumwe kwatambutse adahembwa, mwagiye mugira impuhwe. Hari ukwezi na kumwe kwaciyeho minisitiri adahembwa, hari ukwezi na kumwe kwaciyeho generali adahembwa, hari ukwezi na kumwe guciyeho ushinzwe uburimyi, ushinzwe ubworozi, ushinzwe inganda, ushinzwe igihugu. Hari ukwezi na kumwe guciyeho imishahara yabo idasohotse n'isohokera igihe. Ni iyihe mvura yaguye ikagwa amezi 5 ikababuza gukora? Ni irihe zuba ryaba ryaratse rikaka umwaka rikabateza inyatsi? Abantu bitwaze korona aho irangiriye se hakozwe iki? Itaraza se hakozwe iki? Abantu bitwaze ngo ibiciro mpuzamahanga, ngo intambara yo muri Ukraine itarabaho, itaraba. Ubu none ahantu bigeze byatuzikamba, abantu bari kuburara, abantu bari kubwirirwa, mwebwe buraho ngo mukunze ingoma, mukunze CNDD-FDD ngo igume ku butegetsi. Nimumba ese nk'ubu ngubu nk'iyo wicaye mu biro byawe cyangwa muri ofisi yawe cyangwa n'ahandi hantu ukicara ugatekereza ukareba, uba wumva nk'uwakubwira ati ca urubanza atari urwangonde. Uru rubanza waruca ukicara ukemera ababurara n'ababwirirwa, ukemera inzara igatera kubera ko wowe ukize utunze utungane? Niba ari ikintu rero Imana kiyibabaza, n'abantu bikunda badakunda bagenzi babo, ntabwo mukundana, ntabwo harimo urukundo. Mungu adusaidiye, ntabwo harimo urukundo. Njyewe rero uyu munsi wa none aya marira nayiki, akagahinda nakiki, nakimana Imana ibibabaye, umubabaro Imana ibifite. Bamwe baronka umuyaga nkuba, bakaronka n'uwizuba n'umuyaga nk'ubusanzwe, bakaronka amazi, ibigega bifata y'imvura ndetse n'amarobine mu rugo. Abandi nabo ntibazi riva n'irikira. Rero je Imana yavuganye nanjye irambwira ngo nje kwimika kandi ndimuye, kandi uhereye muri uko kwa gatanu umwaciyeho, umwarapfuye, ikimenyetso cy'uko ndi kumwe nawe. Imana irambwira ngo sengera igihugu ntucike intege. Imana irambwira ngo hagararana, fatana mu nda n'abantu bari gusengera Afurika, abantu bari gusengera ibihugu byacu, Rwanda, ibindi bihugu bitandukanye. Narakubwiye ngo nabe perezida muba ariko azana iterambere, nihagira abapfa ariko abasigaye babe bariye. Nibyo upfuye ugwa barumaze, ariko birababaje ko uyu munsi uri bupfe, birababaje ko asigaye mu nzara. Nimurebe ubu none ibintu byarayangaye, ubusambanyi bwakwiragiye igisagara cy'ubutunzi cya Bujumbura kubera abadayimoni. Habuze iki? Hari ukwezi kwaciyemo igihugu kiri mu ngwano mubura uko mukora. Hari umwaka waciyemo igihugu kiri mu ngwano kibura uko mukora. N'abasirikare bishyuza umushahara nk'abishyuza nk'umuboyi uri kwishyuza shebuja cyangwa umuyayi uri kwishyuza nyirabuja. Sori niseguye ku bakora akazi gasanzwe ko kudufasha ibyo guteka no gutunganya ibyo kurya. Ariko
narindi gutanga urugero, ntihagire undeba nabi cyangwa unyumva nabi. Narindi gutanga urugero, uwo ni ujya guhembwa akayasaba, uyu munsi akamubwira ati ejo bikaba ejo, bakanamwirukana batamuhembye, ntagire ijambo, ntagire agaciro, ntibikunde, ntibyemere. Ntihagire rero umuntu umbwira ngo ni gute abapolisi badahembwa bagafatwa uko, ni gute abasirikare badahembwa bagafatwa uko. Reka nkubwize ukuri kw'Imana yampamagaye. Abarundi bari hanze mugiye gutaha kandi ntimutahana ubukene nta nubwo muri busa, kandi igihugu cy'u Burundi ntikizatera imbere ngo bigisabe imyaka 30, ngo bigisabe perezida ko azajyaho ngo ajye higa imihigo nk'iyi ngo 2050. Ninde uzagezayo n'iyi nzara? Hazagerayo bangaho uretse mwebwe nyine muri kungwa, muretse mwebwe mwica mugakiza muvuga ari kijyana, hazagerayo bangahe? N'abarundi bangahe bagiye kugenda bakazagera aho muri kuvuga muri 2060? Hashigaje imyaka 40 ingahe? Bari kumusohora mu nzu, nta kazi afite, yararangije, ari gusambanira amahera, abandi bataye abana, abandi bari kujabuka nta byangombwa. Umuntu aribaza ijoro rimwe uko riri buke, umuntu akibaza umunsi umwe ukuri bwire, umuntu akareba abana afite. We wamara ukavuga ngo uzatera imbere 2060, orora inkwavu, hinga avoka, imbura ibi n'ibi nibyo bizaguteza imbere. Mwazamuye n'aya mamesa nibura ko mufite ivuri rishobora kuyimbura kandi akaza ari menshi. Ariko uyu munsi wa none ko umuborogo n'amarira n'amasengesho bisamirana ahantu hariho hose, buriya rero urakabona ujya muri ibyo bintu. Hari igihugu kidakijijwe, hari perezida n'umunyamasengesho, mama perezida n'umunyamasengesho, abantu benshi n'abanyamasengesho 80 kandi bose bemera Imana hariya. Niba rero harabaye iki byaragenze gute kamasiju, ariko Imana idutabara. Ndaje nkomeze nyemerera nguhesha umugisha. Izayi 51 haravuga ngo kanguka wambara umwambaro wawe wera, ihungura umukungugu ku birenge, kuri ngoyi mu izosi ryawe, kuko uhereye none uwanduye n'utarakebwe ntabwo bazongera kukwinjiramo ukundi, ntabwo bazongera kukwinjiramo ukundi. Mwaguzwe ubusa mugiye kongera mucungurwa ari nta feza mutanze. Reka tugarukire ku uwo murongo, nge narindi kugusomera icyanditswe uyu munsi wa none. Amen. Iyi saha tuvugana marayika umwami Imana hari umuntu wanduye winjiye mu buzima bwawe. Hari umuntu utarakebwe w'umufilisitiya umaze igihe atuye mu buzima bwawe. Hari umuntu wanduye winjiye mu mibereho yawe. Hari umuntu wanduye uri mu nzira yawe utarakebwe. Abantu batakebwe aba bafilisitiya. Dawidi yaravuze ngo uyu mufilisitiya watutse Imana, agatuka n'abantu, akasuzugura Imana ya Isiraheli, ndamuterana izina ry'Uwiteka Imana yacu nyir'ingabo yasuzuguye. Dawidi yavuze umufilisitiya, ububi bw'umufilisitiya nta muntu utabuzi. Rero umva uko Imana ivugana nawe. Urarwaye, urakenywe, urashonje, wambaye ubusa, nta kazi, urarushye, ibi ndi kuvuga nawe urabizi. Wirirwa ugenda ukarara ugenda, umuruhu kugezeho, akaga kari mu kandi, ishyano risimbuye irindi ku buzima bwawe, uri mu ngorane, uri mu gahinda, uri mu marira. Imana isumba byose, ishobora byose, iravugana nawe iri jambo kuri ngoyi mu izosi ryawe. Ntabwo ukiyahuye, nta gahunda ihari yo kwiyahura. Bwira abanzi bawe ngo nta gahunda ihari yo kwiyahura. Mungu asifiwe. Bwira abanzi bawe, bwira aba bantu bose bagukengera, nta gahunda ihari yo kwiyahura. Ihungura umukungugu ku birenge. Waragenza urugendo rurerure, imikungugu yurira bagize urugendo rurerure, ngo kura umukungugu ku birenge. Hari umwambaro ugiye kwambara wabujijwe kwambara, wasanga ari umwambaro wa mariage ugiye gukora, wasanga ari umwambaro w'akazi. Ikintu cyose kiza cy'isezerano bacyambikira umwambaro. Bibiliya ivuga ngo nuko Moridekayi ngo hasohoka itegeko ritegeka ko agomba kwambikwa umwambaro. Umwami akunda kwambara n'impeta.
ndetse n'ifarashi umwami agenda bamutambagiza umurwa. Mu izina rya Yesu kanguka, wararushye, wararenganye. Ndagira ngo nkubwire amarira yo mu buriri, ayo ugendana mu ibarabara, amarira ubana, uruzerero, uruzenguruko, mu izina rya Yesu Kristo nirukurweho niyamamagaye. Afitiye byinshi mu kiganza ciwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Kwa perezida ntuzwi ngo ube wamubwira iki kibazo ufite. Kwa shitani waramugwanyije uranamwanga ngo nawe abe yagufasha. Ndetse n'abandi abantu abari bo bose shitani izo fatiro n'ibyiringiro yarashenye. Ariko mu izina rya Yesu Kristo hari ibyiringiro, hari intego y'Imana ku buzima bwawe, hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ntabwo uri bupfe, ntabwo upfa, nta nubwo uzapfa, ahubwo uzaririmba hoziyana. Izere, reba mu ikofi yawe, reba kuri konti yawe, izere, reba intambwe zawe, reba amaboko yawe, reba uruhanga rwawe, reba aho uhigira, reba aho utorera. Ndagira ngo twature uhahurire na marayika avuga ibyururutse umutima, atabara ubuzima bwawe, arengera intambwe zawe mu izina ry'umunyanazareti. Ingoma y'abahutu ntacyo yamaze, usibye n'iyi y'abadede n'iyabanje ntacyo yamaze, usibye nayo n'iy'abatutsi ntacyo yamaze. Muri Afurika ubutumwa afite, ubutumwa nkuzaniye numvikanisha marayika, nuko ibintu by'amoko byisha abantu, bikenesha abantu, bicanishamo abantu baratemana, abandi barajyana, abandi bararimburana. Ubwo iyo ngoma y'abadayimoni kwa jina la Yesu Kristo Imana ije kuyitema irimburane n'imizi. Muri Afurika tugiye kubaho umuntu areba ko Imana imwemera, ngo bubaha Imana, abubaha bagakora ibyo gukiranuka, ab'Imana irabemera. Baruka ukwezi kwa gatandatu, ubara ukwezi kwa karindwi, ubara ukwezi k'umunani, gira icyifuzo utegura muri uku kwa gatandatu mu izina rya Yesu Kristo. Wowe ukurikira ikiganiro ukakirangiza, bara ukwezi kwa gatandatu, shyiraho nimero. Tugiye gusengana Imana, tugiye gukurikira umwami Yesu mu buryo bw'umutima n'ubw'umubiri. Umwanditsi yaravuze ngo natabyutswa nuko watitirije. Oya, natabyutswa nuko mukunda, nazabyutswa nuko wamutitirije. Nyemerera ube angaje, badese mu mutima wawe, iyunganganyemo ubutwari, kanguka, wambara inkomezi zawe. Iz'abandi zite, wambaye inkomezi z'abandi, wishingikirije abandi, uhagaze mu nkomezi, ambara inkomezi zawe, ambara inkomezi zawe. Byuka ukayangane, byuka urabagirane, byuka wiyumvemo ubutwari, byuka wiyumvemo ubuhizi, byuka wiyumvemo ubutore n'ubushobozi, urebe iby'Imana ikora. Haleluya. Imana muri uku kwa gatandatu ushaka gusengera abantu. Kwa gatanu nari nababwiye ngo besha abo twavuganye nango nta kintu kirimo, ariko twinjiye mu kwezi kwa gatandatu gufite igisobanuro, nubwo hano ntari bubyigishe, ariko nyemerera utangirane natwe itariki ya mbere. Itariki ya mbere y'ukwindwi ukwezi kwa karindwi, byandike muri agenda, tuzinjira mu mashini. Uzanyure kuri WhatsApp mu cyifuzo, cyereka Imana utakimpaye. Sura Imbabazi TV 3, ukore subscribe, like na share. Ndagira ngo twubahe Imana muri uku kwezi kwa gatandatu. Ubuhanuzi bwose bwatambutse, turafata igihe cyo kubusengera. Aba bantu bose batwandikira, mwese mudukurikira, in the name of Jesus, tugiye gusenga ishobora isumba byose. Hari Imana yahagararanye nanjye ubwo bantunganga imbunda ku mutako, bakantunga abayintunze no opposition. Ntabwo ari abadedi,
hari aho nafashwe n'imbonerakure, hari aho nafashwe na opozisiyo, bari abajeni bagumukaga, ariko uyu munsi wa none nta hantu nge mbera, mpagaze mu kuri kw'iyampamagaye, ndi mu murongo w'iyampamagaye. Uburundi Imana yavuze nibwo turekaramye, nibwo tuburanye ibyo by'amoko n'imigambwe, ibyo bintu bya ka mwana wa mama, oya sipirime diretinga mu mutwe wawe. Dutangirane ubutumwa bwiza muri uku kwa gatandatu. Uzabane natwe, uzabane natwe, buri munsi hajyaho inkuru. Uyikorera like, uyikorere comment, nutanabishobora gendana natwe mu buryo bw'impwemu. Mu kwezi kwa karindwi tuzinjira mu mashini, kandi hano kuri kamera nzakira abantu bakiriye umugisha, muzajya mumpa audio nzitambutsemo hano rwose. Vuga uti Imana yakoze ibi. Tugiye gusenga imbibi ziveho, tugiye gusenga kiranka itsindwe, tugiye gusenga ntabwo bapagani aribo bakwiye kugubwa neza gusa, jamais. Hoya abubaha Imana, ngo nugira neza uhere mu nzu y'Imana, Yesu nagira neza guhereho. Tumiteho mukiza awe, uvukonganya ubwugenderera abandi, nanjye ntusige. Ubwoba bwatashye muri CNDD-FDD, ndagarutse. Ubwo ndamuye ikiganza cyo kuguhezagira, mu kanya turasenga dupfundikira ubu butumwa. Kandi ntugende udasengewe, ntusohoke mu rusengero mbere tudashoje. Abantu basohoka mu materaniro atarangiye, nujya utangirana natwe usanzwe uri mu Mbabazi TV 3, nawe warababariwe. Yica no yitwa Imbabazi. Niba rero uri Imbabazi TV 3, tangirana natwe, usozanye natwe, noneho marayika aduhe kugabanira hamwe. CNDD-FDD, uyu murongo w'abadede n'abandi bose, iyi migambwe n'ibindi bisa nayo, ubu tuvuga n'ubwoba bwatashye muri bo. Imbere y'ishobora byose, inzozi barazifite, ijwi bararifite, ijambo bararifite, bazi neza ko ingoma Imana yayibatse. Niyo yimika Imana, niyo yimika, ikura abami ku ngoma, ikimika abandi. Yakuye Sawuli ku ngoma, yimika Dawidi. Niyo yimika Imana, niyo yimika. Reteri ivuye mu ijuru yageze mu biro bikuru bya perezida. Hateri zageze muri bose. Ntabwo uyu munsi wa none tuzana bishuti, tuzanakundana, kuko Imana nta rwango igira, Imana nta munyangiro igira, Imana nta bibazo ifite, Imana nta ntambara ifite, nta muvurungano, nta muvugutano. Imana igiye kuzahuza abarundi mu bumwe. Ubu hano hari abahekenya amenyo, tugufashe twagufunga, documentation mu mpimba ku musaga, twakwica. Imana, uwo ni umutima w'abadayimoni, izawugukuramo. Umenye neza ko tutari abanzi, ahubwo turi inshuti, ahubwo turi abavandimwe, ahubwo turi ingenzi nka wewe. Twebwe turamamaza ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo w'abami, kandi akazuka, agakora ibitangaza. Uyu ni ugiye guhera hariya hose. Ni irihe barabara rizima? Kereka ajya muri perezidanse, kereka amabarabara ajya mu bakomeye no mu bahambaye. Ni irihe barabara rizima ritarimo ibinogo n'imyobo? Ritarimo ibinogo n'imyobo. Ni iki mwakereka Imana muvuga ngo twakoze ibi, Imana iturekere ku ngoma? Ni iki kintu mwavuga mu mariya barundi n'izi mpunzi mucyuye? Ni iyihe diplomasi yabananiye? Ni iyihe diplomasi yananiranye? Nuko mushaka ko bataha bicwa, bafungwa, bapfukamira inkota, kandi namwe mwatashye muticwa. Kuki mushaka ikibo mutagerewemo? Kuki mwe mwakemera kukigereramo abandi? Kuki mudatangaza amagambo y'ihumure kumbonesha kure, kusamirizi, ngo mubwire abantu ibyururutse umutima, nk'abantu mujejwe abantu, nk'abantu mushinjwa abantu, ahubwo mukabateza intuntu n'umubabaro n'agahinda? Ntacyo bibabwiye. Upfapfe, ugokagoke, urushya ararushye. Donke ibyo ntacyo mwe bibabwiye. Akamaramaza.
Imana yakumbura ite ingoma nk'iyo? Imana yahite umugisha ingoma nk'iyo? Ibarabara ukubuka iyawe, ubworozi bwiza bukaba ubwawe iwawe, amabuye meza ukayagurisha ku ruhande, mukagabanira ku ruhande, kandi mwese mufite byose Imana yarabahaye byose. Nimurangiza rero uti mwese nimurinde ingoma, nimutabare ingoma, nibyo koko murakomeye, mwanateye imbere, ariko ishobora byose ibibye ingoma muhari mukanuye muri kureba. Ibibye ingoma yayihaye abandi, mwanyazwe, babanyaze. Nk'uko Kuro Imana yamuhaye ingoma, nguko uko Dawidi yimitswe. Ingoma Imana yayibanyaze, yayibanyaze, irayibatwara, kandi ubu tuvugana yabavuye mu biganza. Ahubwo bamwe nimutaba amaso, Imana igiye kubatoraguza uburakari n'umujinya. Nimutihana ngo mwisubireho, mwihane mwisubireho, irabatoraguza uburakari n'umujinya byayo. Kandi dohe ntabwo nkubeshye, reka sengere bene data, bene mama, bene wacu, ubutumwa bwiza bw'Imana bukubeho udukurikiye. Nakubwiraga ko iyi ngoma Hutu Tutsi Marayika yayikuyeho. Ngira ngo ubabara wishima ntabwo mbizi. Ndabakunda, umugabane wa Afurika, uw'Uburayi, uw'Amerika, Barundikazi, Banyarwandakazi, Burkina Faso, Kenya, Uganda, Kongo, Braza Kongo, mwese nubwo mutavuga, abavuga, abatavuga, mwebwe mwese kude chapeau, dushyigikirane gusengera uyu mugabane wacu. Imana izabibahera umugisha. Ndagushimiye Mwami Yesu, uri Arufa, uri Omega, uri itangiriro ukaba imperuka, muri byose icyubahiro ni icyawe. Duteye intambwe imwe dutangaza amakuru y'ijuru, utere 99 uyaha buri muntu wese uduteze amatwi. Tuvuze ineza yawe n'urukundo rwawe mu izina rya Yesu Kristo. Iyi mbuto uteye imere kandi yere, icyo usohorera ijambo uba ari cyo urikoresha, mu izina rya Data, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe iteka ryose. Amen. Mugire ibihe byiza, mugire umunsi mwiza. Itangazo mbabwiye nuko uhereye iya mbere kwa gatandatu tuzasengera amasezerano, tuyinayizerera ko asohora. Wowe ubana natwe, ugendana natwe, izere rero tuzafatikanyiriza hamwe amashimwe mu kw'indwi no mu k'umunani. Ni aya mezi 3 Marayika murabona activité ze, circulation ze, mouvement ze, kandi byiza ku buzima bwawe. Wihane mu mutima, wihane mu bwenge bwawe, cire bugufi Imana. Abari mu bitaro baveyo, abari mu mpimba bavemo, donc abari hanze bahabonera amahoro, bari mu gihugu bahabonera amahoro. Hama twiteguye iyi deliverance y'Imana igiye kudelivera imitima n'imibiri, ikongera ikatugira umwe. Burundi bwacu ngo byiduheze, Rwanda nziza ngo byiduheze, igihugu cyacu, Rwanda, Burundi, turabakunda. Ciao ciao, shalom shalom, God bless you. Awe umvukonganya ubugenderera abandi, nanjye ntusige. Yesu mukiza umvukonganya ubugenderera abandi, nanjye ntusige. Makwegera intebe yawe, babw'imbabazi, ngupfukamiye mbabaye, mpabwa ukwizera. Yesu mukiza, Yesu mukiza, umvukonganya ubwugenderera abandi, nanjye ntusige.
uri isoko y'amahoro nyir'ubugingo singira undi niyambaza keretse wowe Yesu mukiza umva uko nganya ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige